un bom sistema imunológico de manera muralla fuerte que te proteja nos corpo for de ataque de maleza. Y un aspecto principal para un bom sistema imunológico es la alimentación. Y en el video aquí, me te voy a de algún nutriente, fruta y verdura que por alimentar para así por un sistema inmunológico fuerte. Mi nombre es Amy y me trago vídeo en cual me doy tips de salud, también me muestra tratamiento natural que nos por usar, o también receta vegetariana que nos por cocinar, tu aquí información valiosa que por ayudarnos con nuestra salud. Y el primer nutriente que nos ve papel de dieta, antioxidante. Antioxidante no es realmente un nutriente, sino es un molécula. Entonces, el molécula aquí protege nos cuerpo for de daño que está causado por medio de radical ng liver. Radical ng liver no está en nos cuerpo por medio de proceso natural de metabolismo, pero también door de causa externo, por ejemplo, estrés, polución y infección, por ejemplo, y todo eso aquí pone que resistencia de cuerpo está baja. Pues, el radical na liver aquí está si daño na nos cuerpo, nanta pone con nos cel nanta oxida, anto pa bringa esa aquí nos tiene antioxidante na. Anto tapi se é importante para nos tiene antioxidante de nos cuerpo, para sobra nanta ayuda nos ahora para evitar que nos vira mal, nanta ayuda nos tener un sistema inmunológico alto. Tapi se antioxidante nanta importante para sobra nanta ayuda evitar que nos cel nanta oxida y también nanta ayuda a mantener nos cuerpo salud. Pues para nos portar un sistema inmunológico alto, es importante para nos tener alimentación llena con antioxidante para así esa que por bringa contra el efecto de radical na liver que ta forma de nos cuerpo. Fuente más poderoso de antioxidante ta pro vitamina A, vitamina C, vitamina E y flavonoids. Para lo que te trata fruta, nos ponemos antioxidante de berries por ejemplo strawberry, raspberry, blueberry, todo eso que anda rico en antioxidante. Papaya también es un buen fuente de antioxidante. Y para lo que te trata blache verde, por ejemplo spinaci y kale, esa que anda rico en vitamina A, C y E, con lo que no se menciona acaba, esa que anda antioxidante más poderoso. También prepara antioxidante de fruta seco, manera recente y primo, y también de bonche por ejemplo, bonche soya y lentejas. Nos sigue con proteína. Nos cuerpo produce anticuerpo cual combate microorganismos manera bacteria, parasita y virus. E proteína lo que forma e anticuerpo aquí. Un dieta que tiene deficiencia de proteína está suave el sistema inmunológico. Y en el mundo vegetal, es buen ganador para lo que te trata es cantidad de proteína. Buen manera bonche soya y lentejas está rico en proteína, pero también nos está en fruta y verdura, manera spinaci, figo, mushroom y zucchini. Un otro nutriente que apoya los antioxidantes es la vitamina C. Si tiene un cosa que nos torti en común, ahora que nos comenzamos a sentir que nos está en grip, primera cosa que nos está pensando es la vitamina C, ¿no es verdad? Y esa aquí está bon sobre la vitamina C aquí, está sube la capacidad defensiva de nos células blanco, nos huete blood células, cual es vital para brincar contra de bacterias y virus. Vitamina C no está en foral de fruta cítrico, por ejemplo, apelsina, lamunchi, citrón, grapefruit, todo eso aquí está lleno de vitamina C. Pero para de vitamina C, me también menciona ahora aquí es shimaruku. Shimaruku tiene más tanto vitamina C que otra fruta cítrico como me acaba de mencionar. De un shimaruku, tiene 50 vía de vitamina C de citrón. Pues, si bota vira malo net de temporada de shimaruku, tá bom para comer un par de shimaruku para ser que não tem mais tanto vitamina que é apelsina. Pero para a vitamina C tem outra fruta e verdura mais também. Para mim diz mencionar um par para a vitamina C tem brócoli, tem kiwi, tem sprouts e tem goiaba, pero de mês tem outra fruta e verdura também para a vitamina C.
Anto e último comida vai mencionar, ta um de mi favorito nang, pa sombra esa aqui botanya den kasi turmi comida na, ante seita e conoflo. Eta duna e comida dulce smaak, e bana dia sei, e tem hopi benefício para nos corpo, pero também para nosso sistema imunológico. Eta antimicróbio, anti-inflamatório, antioxidante, e tem hopi outra propriedade nang mas para nossa saúde, que pode ajudar-nos para nos quedar saudável e evitar maleza, pero também brinca contra de maleza. Tá pensei e quando falou aqui não por queda afo. E misa que tinha problema com que quizás vou comer quando falou, não posso sentar dentro, não posso solicitar se as pré para sombra tá botou ele quando falou de bem, pero isso aqui não me seta problema para sombra ao em dia vou parar já quando falou também tem forma de tablet, ante hora e bota usa essa aqui ante bono tá já que é problema de holo, pero que hora que vou por usa essa aqui fresco para assim vou por aproveitar de smaak que está dando um pouco comida. E assim na minha mencionar a lista de fruta, verdura e nutrientes não que tá bom para alimentar o mês para manter sistema imunológico optimal. De mês nota essa aqui não só duas fruta e verdura não aqui só é importante. Outra fruta e verdura não também tem nutrientes não que pode ajudar a fortificar o sistema imunológico. Pero esse não como eu mencionar no vídeo aqui, botanha e nutrientes não aqui tem quantidade não mais grande. E agora que passa com a fruta e verdura para usar para o sistema imunológico, o vídeo aqui seguinte, do qual me está mostrando como para immune drink usando algum de fruta e verdura não como eu mencionei no vídeo aqui, para assim ajudar se você tem gripe caba ou se você vai a gripe para fortificar o immune sistema de maneira que você seja rem of a gripe ou para recuperar mais lié. O aqui vídeo é anterior para o período mês ou conhecer família que também está malo. Se você tem informação de vídeo aqui interessante e também educativo, like, share e subscribe para assim outro não também por sinal de informação aqui e nos topa outro den seguinte vídeo.